Leo tunabakamata na ngambo yapo kungali kibengine bebasha kwa ndani ya pori. Walikuwa kujaribu, wanakutana nguvu za Mungu ziko pale. Basi wewe jina lako nani? Nani? Minova. Manova nani? Nyonzima. Kabila gani? Murundi. Murundi wa wapi? Wangozi. Wewe jina lako nani? Nyonzima Jilbe. Uko nani? Kabila gani? Murundi wa wapi? Muko mu batu ya Red Tabara. Red Tabara. Na wewe? Wewe Mugisha. Mugisha nani? Deo. Na wewe ni wa Red Tabara. Chef Plateau. Wewe ndio chef de Plateau? Chef de Plateau quoi? Wewe chef de Plateau quoi? Chef de Plateau quoi? Okay. Wa wapi huyu ama hivi? Huyu mzee. Ndio chef de Plateau. Wewe uko nani? Caporal. Chef de Plateau quoi? Sema chef de Plateau quoi? Wewe ndio chef de Plateau uko na Katara sasa? Sergeant. Platoon command. Platoon sergeant. Donc platoon commander. Oh, orihe. Chef de Plateau ajue. Ale wewe jina lako nani? Wewe angalia hapa. Prosper. Murundi? Yes. Red Tabara? Yes. Sawa. Wewe nani? Shaka Erisa. Nani? Erisa. Egisa. Erisa. Erisa. Yes. Red Tabara? Yes. Wewe? Yakoze Pajo. Uko na appointment gani wewe? Red Tabara. Chize Clovis. Di? Chize Clovis. Clovis Sawa. Muri banga? Red Tabara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Iri ni ikosa igisoda cy'u Burundi gikoze mu buzima no mu mateka. Bene wanyu n'abaredi Tabara nibyo, ariko n'abarundi bava amaraso. Igisoda cy'u Burundi gihagarikire Wazarendo, gihagarikire FARDC, gihagarikire FDLR, babambe abarundi bene wanyu ngo naba Redi Tabara. Ibyo bivuze iki? Mwe murafise ubwenge. Redi Tabara yakoze iki? Ko yagwanyije ikiringo cya Petero Nkurunziza muri 2015. Kweri babakuye bajya kubaca imitwe. Nuko YouTube itabyemera ngo tubibereke cyangwa se tuze kubibereka. Babakuye bajya kubaca ubugabo. Babakuye bajya kubatemagura. Ingabo z'u Burundi zagiye kugarura amahoro muri Kongo, zikaba zitagarura amahoro muri Redi Tabara. Ngo niba bafata babashyikiriza ubutungane. Erega icyo utakifuriza ntukakifuriza abandi. Aha nyine mwebwe mwabasoda mwe ko namwe mujya mutoroka igihugu mugatoroka igisoda cyanyu, niba bafata bababambuka. Erega ntabwo Redi Tabara yanga abarundi, icyo yagwanyije ni manda n'ikiringo. Rero ngira ngo uyu munsi ubu ni ibyishimo ku bantu banga Redi Tabara, bikaba umubabaro ku bantu bakunda Burundi bafite umutima w'ikigongo. Ngira ngo ni inkuru iteye agahinda ku murundi wese w'umutima, ariko ku barundi badafise umutima baraza kugira ibyishimo. Aba ni abaredi Tabara bari gukubagurwa mu mvura, bari kubabazwa mu mvura, bari mu mageragezwa ameze nk'ay'intumwa zari zirimo. Ngira ngo umwaka w'ibihumbi 2015 nibwo Redi Tabara yavutse cyangwa se iraboneka nka opposition yarwanyije ikiringo cya Petero Pierre Nkurunziza. Kandi mpamya ko mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi byo barwaniraga ni kweri, ni ukuri. Mugabo urabona yo bari gukorerwa
ni iyicarubozo, biramaramaje, biteye n'agahinda. Ngira ngo rero ku bakunda Red Tabara ni amarira rwose, birumvikana, kandi twifatikanyije namwe aho muri hose, ari abangaba bari gukubagurwa, Imana iborohereze, niyo yabakura mu maboko ya Satani, kuko mwafashwe na shitani. Bwa Burundi buri kugarura amahoro, izi ni ingabo z'abarundi. Ejo nabonye hari abanyamurenge bashima ngo abarundi bari kugarura amahoro. Nje mpamenya ko niba iyo ari FARDC ikaba Wazalendo, hakaba harimo igisoda cy'Uburundi cy'umutima kigarura amahoro muri Somali, mutagira icyo mupfana, kikagarura amahoro mu bihugu bitandukanye, nk'uko Neva bivuze, mutafise n'amaraso amwe, mukaba mwaragiye kugarura amahoro by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mukagwa ku barundi bene wanyu nk'aba bagowe, bamerewe nabi, bagwana barondera kiriya kiringo ko ahubwo Burundi ko hari icyahinduka, hari icyakorwa. Niyo mpamvu navuze ngo abarundi b'umutima, hano mwakabaye mwebwe basoda b'u Burundi, mwakabaye vrema mukiza bene wanyu. None se ubwo ari abakoze ibidemiri kenzi muvuga ko bari bagiye kugandagura perezida, muvuga ko bari bagiye kwica, na mwebwe mubakoreye ibi mukababoha kandoyi, mukabahambira inyuma agatuza mukagatunura, hajya ubwo ari bo ari namwe buryo uri gukora neza ninde? Byumvikana ko rero niba ari babi namwe muri babi, ariko bo nta n'ububi, barabahunze. Buryo iyo umuntu yaguhunze abavuze ko asabye imbabazi cyangwa se atsinzwe cyangwa se ananiwe. Ariko mwe muri mu gihugu mwakabaye mubigisha ko igihugu cyanyu ari cyiza, ibyo mukora ari byiza, cyangwa muri beza, ntimubafate uko. Vrema FARDC n'abarundi muhagarikire bene wanyu, bababambe bokware, bababambe bokoko, mukanuye amaso mwahoze. Nimumara muvuge ngo igisoda cy'Uburundi kiri kugarura amahoro muri Kongo, tukibuze nta mahoro twaba tugifise muri Kongo. Urumva rero ni inkuru mbi, kandi ni inkuru y'agahinda, kandi ni inkuru y'akamaramaza ku rwego ntashobora kukubwira. Nje nababaye, nabibonye ndababara, n'ubu kandi ndababaye, n'ibi kandi birababaje, kuko aba barundi nta n'icyaha bakoze, bamwe ni impunzi. None niba muvuga muti barashutswe, mukaba muzi neza ko bashutswe, inyiturano ni iyi vrema. Erega biragakora abamama 23 yenda bo bavuge bati M23 zo ni inyeshyamba ziri kurwana n'abarundi, none ducakiye abarundi. Uretse ko nabo batakorera ikosa, ntabwo M23 yakorera ikosa ngo ifate igisirikari kibabaza uku kuri kamera, cyangwa se ibicugwa agashinyaguro kuri kamera. Mpamenya ko iyo kosa ni ikosa M23 itakora. Ariko ni ukuri abarundi murateye isoni, ibi bintu biramaramaje. Aba bantu kuri kamera ubu muhava mujya kubatema amazosi, mujye kubatema imitwe, mujye kubateka isombe, hama mubajwe nyine. Kandi abantu 6 ni benshi, kandi no mu kubafata ntibabarwanyije, ntibabatuka, ntibabiyenza. Ni impunzi nyine, ni impunzi. Kandi iyo umuntu ari impunzi aba ameze nk'umuntu wirukanwe, aba ameze nk'umuntu uri guhiga amahoro hariya na hariya, ashakisha aho yakinga umusaya. Rega na Yesu arakunda impunzi, rega na Yesu yabaye impunzi. None mwebwe habura n'agatima mpembero ngo umwana avuga ati abo ni bene wacusha n'amaraso. None aha nje ngira ngo igisoda cy'Uburundi umutima w'ikigongwe waraheze. Nje niyumvira ko igisoda cy'Uburundi cyamaze gufata imico nk'iya Wazalendo, gifata imico nk'iya FDLR, gifata imico nk'iya FARDC. Bene wanyu mwose iberi rimwe, Burundi bwacu bwiza, Imana yabaha mwese. Rega n'aba ngaba aba harimo wacika ku icumu ryanyu, cyangwa agacika ku muhoro wanyu, cyangwa agacika ku rusongoye mwamuteze, nawe akaba perezida, cyangwa akaba minisita, cyangwa akaba gavana.
cyangwa se akagira ibyo ajejwe, ubwo se namwe azabasubirize mu ndumane. Vrema Redi Tabara ni abarundi b'umutima, ntabwo ari abarundi b'inkorabara. Ku rwego iyo baba inkorabara baba barasa abaturage banyu, baba bahora bagaba ibitero mu bene gihugu, ariko inzira ntazo, bari gushakisha inzira ya diplomasi ngo barebe ko hari aho bava cyangwa hari aho bagera cyangwa hari uko byagenda. Ntabwo niyumvisha rero ukuntu mwebwe barundi b'umutima muri mu gihugu mudafise icyo muganya, mudafise icyo mubuze, icyo mushonje, mureba bene wanyu babica mu barebere. Mwaragiye kugarura amahoro, none se ayo mahoro muri guha abakongomani mutaha bene wanyu, ayo mahoro mutaha bene wanyu mukayaha abakongore. Mwe rero murakunda amahera kuruta ubuzima bw'igihugu cyanyu. Erega abo ni igihugu cyanyu. Ngiwe ngira ngo na Kagame yafashe FDLR hariya, ntabwo bazibamba, ntabwo bazica, barazizana bakazishyira mu bigo, bakabigisha imyuga, bakabaha amahera, bakabaha ubuzima fatizo ntangiro, noneho bakaba aribo babwira bene wabo bati igihugu ni ibinyoma, gipanze neza, kimeze neza, herabajye muzajya mubona intahe nyinshi z'abavuye muri FDLR. Ntawe usubira, ntawe uva muri FDLR ngo asubireyo. Aha rero niba mwafata Redi Tabara nabi kuriya, mubafashe bageze mu gihugu, mwababamba ku musaraba nka Yezu. Niyo mpamvu badafite n'umutima wo guhunguka, ntibashaka no guhunguka, kuko ibyo muri gukora murabikorera ku masanamu kuriya ku mbuga ngurukanabumenyi, nk'uko n'aha mwabibonye muri iyi video. Biriya ni iyicarubozo. Sebarundi avuge ndi umukristo, Reveriyani avuge ndi umukristo, igikorane kidahera, ibikorane bidashira, musenga Imana yabaha ubu burenganzira bwo kwicuka. Umwe ari pasiteri, undi ari pasiterine, musengera igihugu ngo Imana igihe amahoro. Erega abanzi banyu niba mufite inkota yo kubarimbura, ntabwo muba munyuze mu itegeko ry'Imana. Na jewe iminsi maza ntabwo ndavumana ngo ndakuvumye, kandi si uko mudakora amakosa, si uko sindabaciraho iteka, kandi si uko mwakoze neza. Basendi DDFDD hano rero, Wazalendo, Imbonerakure, FARDC, FDLR muteraniye ku barundi, barimo barafeta bene wabo, barimo barakoma amashyi. Mbabajwe n'urupfu bagiye gupfa, bagiye kwicwa, ariko nta kundi. N'abapfuye 2015 harimo byumva akagira ngo ni ibihuha, undi akagira ngo sibyo. Harimo n'abana batoyasha. None nk'uriya mwana mutoya mwabarundi mwe ntimubona ko nyene aba adafise, uriya ntabwo yakikura muri Kongo ngo yijyane i Burundi, babisaba abantu bamuha ubufasha. Cengira ngo nkaba mubafashe kuriya, mukabashesa ku mupaka, mukavuga muti dufashe aba bantu mubigishe ko ubutegetsi bwacu ari bwiza. Ibyo bakoze mukabikosoza, kubereka ibyiza muri gukorera abarundi. Mugabo niba muri kubabamba, igisirikare cy'u Burundi iri ni ikosa gikoze kidashobora kubabarirwa. Iri kosa igisoda cy'u Burundi gikoze gifatikanyije na Wazalendo na FARDC, gifatikanyije na FDLR, iri ni ikosa abarundi batazababarira igisoda cy'u Burundi. Ntimurebe bariya ngo n'abaredi Tabara ariko bambaye inyama n'amaraso, n'abantu, n'abavandimwe, ni inshuti. Vrema mbwira umuntu none se intego ya guverinoma ya Neva mujya muri misiyo muri Kongo, rero babwiye ngo umuredi Tabara muzabona muzamwice, nimufata Pacifique nini nahazwe mu mwice. Umuntu wese udafite ibyo ahuza namwe, udafite ibyo yemeranya namwe, nimumufata mu mwice. Iyi ni inkuru rero yababaje abantu, ni inkuru iri korora ku mbuga ngurukanabumenyi,
navuga ngo ni inkuru y'akamaramaza ndetse n'akayobera bahinga n'agahinda ku muntu wese wambaye amaraso n'inyama, kuko hari igihe ibyo ugira nawe ejo ushobora kubigirirwa. Ibi rero bivuze ko abana barundi baragowe vrema. Iyi politike biranse Imana itabare. Nje sinzi Evariste Ndayishimiye naza kubibona ko nawe ari bushyireho comment ati good, sinzi turaza kureba ko hari icyo abivuga, havuga ati hari abaredita bafashwe twarabasabye barabaduhaye, nimubona batarababaye ndibubikurikirana, baraba barishwe. Ariko iyo ibintu bigeze aha FARDC ikorana n'u Burundi, ngira ngo bakabe batelefone Igitega bati dufasha abagwanyi banyu, eske tubabashikirize cyangwa tubafungire muri Kongo nk'izindi mbohe hama muzaza kubatora. Ariko ibintu byo guhita mwabonye ibinogo byinshi bagiye biciramo abantu cyane abatutsi babahora ngo u Rwanda ngo n'u Rwanda ngo n'u Rwanda. Ubu se hano ho mbonye n'amoko yose yafashwe vrema. Rero reka turebe icyo Reveriyani aza kubivugaho, kuko ibi urumva byagiye nanjye ubu ndabipuburiye mbishyize ahabona. Reka turebe icyo baza kubikoraho, kandi isi plaque si yaye nagira umuntu ubyitiranya. Ibi ni kweri. Rero bivuze iki? Bisiguye iki? Bivuze ko hano FARDC yo isanzwe ifata abarwanyi kabica bakabaca imitwe na Wazalendo. Wazalendo ntabwo ifata imbohe ngo izishyikirize abama, ntizishyikirize, irabica. Bamayimayi bo barabarya. Ntabwo biba bisa naho wari uri guhiga ukagwa kuri gasumbashyamba cyangwa ukagwa ku mparage cyangwa kwisha cyangwa n'indi nyamaswa iyo ari yo yose. Bamayimayi yo bagufashe bo baba babonye inyama, ubwo bo baragutogosa bakakurya. Rero FARDC yo benshi na benshi barakwica. Ubu rero ko bafashwe bakitirirwa u Rwanda, bakabafata bavuga ko ari u Rwanda bafashe, baragwa mu cyuho no mu mporera. Dutegereje rero guverinoma y'u Burundi na Kisasa iyoboye intambara muri Nord Kivu na Sud Kivu ko bashobora kurokora ubuzima bw'abarundi b'inzirakarengane. Aha ko kwaba je ntabwo nakubwira ngo bari kuzira iki. Nta kintu bari kuzira kituma babambwa. Ubutegetsi bwanyu burahari, igihugu cyanyu kirahari, bo ni impunzi barabahunze baragenda. Ntabwo numva rero ikintu cyatumwa bicwa kuruta nimubafunge basi, mubashyikirize basi abarundi bene wabo, nimubashyikirize Kagame basi, nimubashyire se Runi na yiri mwabiriya bice. Nukuvuga rero ingwano ziri mu majyepfo ya Kongo, urabona ibiri kwibonekeza n'ibiri gushyika. Ahubwo ibi ni nabyo bituma rero mu Burundi impunzi zidataha, ubutegetsi abantu babwanga. Mwambonera kuremwe mu bimenye dore nibi kuko utarafatwa ahita avuga ati nje nabonye uko bagize mwene wacu. Ibaze ziriya FDLR zose ziza mu Rwanda iyo Kagame ashyira ku muhoro batema cyangwa bazibamba kuriya, natwe twasohoka. Kuko wahita uvuga uti iyi ngoma n'abicanyi, iyi politiki iriho iragatsindwa n'Imana, wahunga rwose. Ariko reka nere kuvuga ngo babakubaguye kuriya babajyanye, niba bagiye kubica n'ubundi ntabwo bakongomani babihisha, bahita babishyira kuri WhatsApp ku karubanda. Ubwo turategereje ibigiye kuba, turahababera 5 kuri 5 tubibakurikiranire. Ariko pole kandi mwihangane.